Kumulation Fibro Session Pan, Kajim Tip Namta, Kuwar Laitkam, the Laitkam Kumba Arpratli Hapo Meghalaya House, New Delhi, Government of Meghalaya General Administration Department, Kanel apply Kanyo Trik January Arjarsan, dengan pulikat kum connect advertisement, tigi bakwa ban apply, SAPEIT new du HADUH kabakut, ki qualification ke debate class H Shajrong, kumama gak pass class H Shajrong kila ban apply namta kini ki post ki balaj hapo Meghalaya House, New Delhi. Advertisement. Application are invited through online mode only from the citizen of India as per the term and condition. Advertisement requirement respect the following. We can post as per state reservation policy in the office of the resident commissioner Meghalaya House, New Delhi. Kini kami kembali ke hapo Meghalaya House, New Delhi. Kemudian siapan trebe siapo Delhi ya kini ki post ki balaj hangne lada piyo. Ki post ki balaj kilong LDA com receptionist kandai tali KWAH South Tali khasi jaintia lai tali garo kawai namta order SC category barok ilong khandai driver dan santali ke pos KWAH artali khasi jaintia artali garo barok long santali room bearer santali KWAH artali khasi jaintia kawai garo kawai SC long santali pion dan kawai jong khasi jaintia sweeper dan santali KWAH khasi jaintia argaro long santali barok madam ta cleaner jong khasi jaintia tali jong garo barok kilong laiteri total jong ini barok kalong phupra tali tengni page menta ki qualification pada ke age namta kini ki post ki ko aban apply condition of eligibility namta ke LDA pide bandap ya class 12 ki la aban apply mo 10 plus 2 stream standard in any stream from any organized board mut pass class 12 ki la aban apply ya ke LDA bad kini ki post support driver pide bandap ya class 8 rengkat bad ka driving license but knowledge of motor mechanism. Room bearer class 8 pass, pion class 8 pass, sweeper class 8 pass, cleaner class 8 pass, baru dari class 8 pass. Kan mau tangka LDA ke dari class 12 pass. Itu bukan apply. Ke age kan dari pra hadu life arsnem kin sim ben nadu shiterik January arjar opsan terter. Te khat pra hadu life ar plus ansnem kan long baik khat pra hadu life ho newsnem. Kibala ban apply nam ta kini post about Meghalaya House New Delhi ka by post nam tagine ka by application nam tagine kan mau kare half direct jong ine kamut ba jong ka serial number 1 jong ka LDA kan de shispa and rupho but jong kine ki number 2 atau number 6 kamut kan de san pho ka way ka post mut san pho pion san pho driver kam ta terter la da phi ko aban apply te gitu ki ko aban apply sa lek hapo kan ka website https://meghalaya.nic.in ngan sabu kaling hapo description te sa la ban check but kila aban apply te kane kan devi apply online mode baik kalau apply online baik kita ada register DSC dan MPSC udah ujuhi login detail pisu login baik tik ke post siwi ke pisa lalong kelas date man apply gini post kan de khat praterik jong February arjar opsan te smobha de ban le kloi la dapi ko abna apply warnam ape kelas date nomor ba kan don kajing thut lene kajing yu jong website te pinsa jenjar haden la dapi ap ya kelas date te tangkini jing pentip kulesbon